круглый сутки, срочно требующий операцияның барын шере келеді. Хирургияда уақыт жоқ. Мен 64 жыл іштеп өтпеймін бе? Обычное нормальное учреждениеде 8-ден 12-ге чейин примерде. Жол 9-дан 6-га чейин андан өрттөнөбөсө кетип каласың. Бизде эртеден кечке кокус срочный операция болуп калса, убактым бүттү, мен кеттим деген ал хирург болбойт. Ал ошо zaman жок болот. Ошо калып, срочный бар, адамдын өмүрүн сактап калып атасыз. Же чакырып келсе, закон боюнча ошол расстоянияны төлөш керек. Жо биз анан чыкпайбыз. Анын пайдасы жок. Баары таргап айтып, тигип отурабыз, ошо бойдон алып калат. Кээде бичара биздин хирург күн түн дебей, бүрө айтпайт, мен суткасы менен шерип жүрөм, ошого ким төлөйт? Мен деле бул сөз кылып көргөн эмесмин. Bizde gideyçilikte, bir de mesela yoktan başka işteken ayıp verdi. Zakon boyunca, şu bu neatложный tünküsün iştese, tünküsün çıkırsa töleş gerek. Bizde negizinen tünküsün yapıyor. Tünküsünde 5-6 kirurgu işleydi. Tan atıkça operasyada. 64 yıl bana ben baldarım bilet, bir yerge geçilip görgönümüz. Bu yerge 1 saat erten benim gelbesem al günü ben geçiktim dedim. Başka bir jamançılık, jakşılık bolsun, men tanıgan бүт кыргыз билет, bir жерге 5 minut geçip көргөнбүз. Мына мен совпадение болуп атпайбы? Мен 89-90 кеттим де, бүгүн биринен тартып. Совпадение бүгүн ден пожилых людей дейт. Карылардын күнү экен да. Мына мен 89 ушунга чейин мени кары деп бир киши поздравить этип койгонбуз. Тияктан болсун. Men bayağıda kişine tamoşa bir çitabi, oy men deli yaşım geldi, oy men emin unuttuk oldu mu, pozdravit ettik. Siz de biz karıga koşmayız dedi. Bop turdan koşum. Мамед Мамакеевич, колумуз, бутумуз бош болбогондо у вас всегда было чем набрать номер телефона. И другие органы функционируют.